kan khovel tuam tu atmosphere hi engtiang che poi mo nge ani ilo hre to nga em boruak oxygen min pek baka ni le rc atanga radiation lo om local te chu alo dan mai baka khovela lo lu tur asteroid te naw deuh te chu alo dang theya atmosphere hi om lo sera chuan he khovela hian mihring te hi kandam khachuk thei kher lowang chu tiang taka poimo khovel tuam tu atmosphere chu second nga le khan om lo ta se he khovela hian eng thil nge thleng theiang ti kan en ho don ani atmosphere kan ti chu he gas chi rang rang nitrogen oxygen argon le carbon dioxide te na an siam ni in chung gas chi rang rang te chu an mani mukdan le an mani om dan zir zelin chhunga in ain tho thi pa van boruak kilometer somni atanga kilometer sing khathleng khian ain tho chhomuk mai ni khovel lei hip na awangin khovel thu san theilovin anom mun thaba khian an lo mani atmosphere poimo zia hriat na chuan planet mars te khi hanen taila kumtlu le dingon liliam ta khan mars khian atmosphere tamjok alawa tuna chuan atmosphere pante nein mihring tan po han khosak thei je jang ani lo ni khovel tum tu atmosphere chu second nga le khan bo ta se ama sabera chuan kan khovel hi are hle don ani ri hian elastic medium amo awangin chu aum lo ani chuan sound wave chuan kan la tur nei lovin are ngoi mai don ani leichung ri la tanga vibration local po chu i hre thei nge yang tlai ni tlatur kola sen phut thin te chu abo tonga van boruak pol te pok hi abo ngal don ani khovel re ngoi le van boruak rong in thlak hi chu ale peka thil thleng tur nen chuan thil nep tak ani khovel tum tu atmosphere abo rolin van boruka thil omeng kim mai thona sawa randung te chen chuan leilama anron ta thavek pai don ani boruak te lo chuan van lama eng thil ma kang thei lo ni arsi thlok kan ti mai meteor sin khovel aron deng ani point lo dang tu tur atmosphere om to lo awangin khovel chunga aron tlalutin poina satak aron khoi to don ani motor engine zong te chu an thingal thupanga tuifin riat dile lui tui te chu adin thlak dang lam na sa leyang atmosphere om to lo awangin tui boiling point po chu ain thlak dang lam nga langa khovela tuiom zong chu aso ngal borbor mai don ani khovel chu boruak om mi lo na vacuum a changal don ti na ani bermai amai ro chu thil nung then khat heng tardigrades kan tiang hi chuan har satna han tok lem lo thungang mihring te tiamin khovela thil nung tam jok te chuan hun khir tak kan tok don ani second nga chung lek ni ma se ika chunga ichil te kha aron so nga langa heti hun chung hian tholova I omani chuan I chup chu na me lovin ron nanga second som panga nuwa ni ko hrelovin yom ngal don ani amai ro chu second nga nuwa atmosphere om le don awangin I tha chuk le mayang la om tak pakat chu ni atanga radiation zungzam la om tak mai ultraviolet rays local chu ani ultraviolet rays lo dang tu tur atmosphere om don lo awangin I sunscreen in no thin te po khan om zi ani don lo ani ni atanga radiation zungzam lo om tak mai local chuan second nga chung lek chuan I vun chu ati kang lo po ani mai theya ama ero chu I hriselna a khoi pui le don thung ani heti hun lai hian mun thim lampan a fu berang second nga chu lo ralin atmosphere chu lo om le to po ni se khovela thilin thlak dang lam pa ngai le tur chuan hun rei tak ama mo don thung ani le khovel tum tu atmosphere chu kum khuwa tan bo don ta se eng thil nge thlengang atira kan soitak tuifin riat le luitui te chu asawang kan ti to kha amai ro chu khovela tuiom zong za chu asovek don lova atmosphere alo bo hlen ta ani poin tuihu in siam chuan tuiso chu ati to panga chuta tuila bang zong chu akhal vek don thung ani khovel chu awat hleyanga -18 degrees Celsius sa om don ani tuifin riat atanga tuihu lo chuak chuan khovel pum chu atom chuakanga greenhouse gas anga thokin khovel chu aron tilum le tran don ani chuti huna chuan khovel hian planet mars ai ma khian venus khi ang to zokang
ramsa thingle luisanga te chu an thingal vek anga ama ero chu bacteria then khat ero andam kho chok thungang tuya chengchi nungcha sang te po an thingalang ani le mihring te hi ati lama kan soi dong khan tholova yom lo ani lo chuan second som panga chung chu harfi min yom don tina ani oxygen mask in na thok lovanga mihring tak cha chung le borok point pressure a in thlau don em awangin voi khat thok lak po thil theilo aniang heti rol hian mihring ta tan dam kho chona chan sauma chu tui hnuaya abik lewa mun lo siam chu ani chu mun chu ni jung dat na in aron po phalovanga dam kho chona chan saum ti na ani chu tlangkang le khovel chung ril tanga thilsa lo chuak te chuan carbon dioxide na sa takin an pe chuak anga ni tanga ultraviolet rays local chuan oxygen zoya siamin atmosphere thar chu aron piang le don ani ama ero chu atmosphere ngai ole tur chuan kummak ta doi tel angai to don thong ani le atmosphere pumpui hi bolovin mihring na kan thok lu oxygen borok chau hi han bota se engthil nge thlengang mihring kan thok lu oxygen hi khovela tang hian second nga chung lek po se khovela thil tamzo khi chu voile khata vaivuta an changal vek don ani achan chu oxygen hi element pakhat ni in thil reng zom khom nan hi na poimo em wang ani khovela tuyom zong chu gesa an changal vek anga mihring taksa za a somsari panga jathi tuyani awangin mihring te po vaivuta an changal don